utjecao je da dođe do potpisivanja prvog Povelja Kulina Bana je napisana koncem 12. stoljeća u vrijeme bosanske samostalnosti. Kulinova povelja naravno je prvorazredni spomenik, prvorazredne vrijednosti koji kazuje o tome da je još tada u to vrijeme, znači, pismenost koju ovdje možemo nazvati, nazivamo i bosanskom pismenošću. A mi znamo da su iz seriji koja obuhvaća 12. stoljeće određenim brojem 38 evo tu i ona u ovoj. I onda da su poslije za vrijeme kraljevine Jugoslavije... Povelja Kulina Bana zapisana je rukom njegovog pisara Dijaka Radoja 28. augusta 1889. Ovo je bosanski jezik u srednjem vijeku i ovo je bosanska pismo tog jezika. U ime Otca i Sina i Svetago Duha, ja, ban bosanski Kulin, prisezaju tebje, kneže Krvašu, i vsjem građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti vam od sele i do vijeka i prav goj držati s vami i pravu vjeru dokole sam živ. Vsi Dubrovčane, kire hode po mojemu vladaniju, trgujući god je si kto hoće krijevati, god je si kto mine, pravom vjerom i pravim srcem držati je, bez vsakoje zledi, razvije što mi kto da svojov voljov poklon. I da im nema od mojih čestnikov sile. I dokole umne budu, dati im svijet i pomoć kakore i sebje, kolikore može, bez vsega zlega primisla. Tako mi, Bože, pomagaj i sije sveto evanđelje. Povelja Kulina Bana je napisana koncem 12. stoljeća u vrijeme bosanske samostalnosti, u vrijeme Kulina Bana. To je vrijeme velikog uspona Bosne i na političkom i na ekonomskom polju. Vrijeme kada je nastala ova povelja predstavlja u stvari početak mnogo poznatije historije, odnosno prošlosti Bosne i Hercegovine, jer od vremena Kulina Bana pa nadalje postoji daleko veći broj građe nego što je to bilo do Kulina Bana. Okolnosti i vrijeme kada je nastala povelja Kulina Bana je vrlo složeno pitanje. Složeno pitanje u tom smislu što je to vrijeme punoga ekonomskog i političkog uspona ono vremene Bosne. Vrijeme Kulina Bana je doba najvećega razvoja zemlje, doba velikih gradnji, doba funkcioniranja, odnosno otvaranja rudnika, razvoja trgovine. I u takvim okolnostima Kulin Ban je pozvao okolne zemlje, prije svega Dubrovnik, Split, naime njihove trgovce, da dođu u Bosnu i da trguju s Bosnom.
Bosna je imala mnogo što ponuditi onovremenim stranim trgovcima. Prije svega to je njezino rudno blago. I može se reći sve ono što je Dubrovnik postigao i sve ono što je Dubrovnik bio u svoje vrijeme, velikoj mjeri treba da zahvali upravo Bosni, odnosno okolnostima kakve je započeo Colin Ban. Jer od ovoga vremena, to znači od 12. stoljeća pa dalje, dokumenti spominju ogroman broj stranih trgovaca, prije svega dubrovački, splitski, iz Zadra, iz ono vremene Venecije, koji su dakako nalazili interes i računa da dolaze u Bosnu i da s njome trguju. S druge strane, dakako da je i Bosna, odnosno Colin Ban, da su imali korist od svega toga i zbog toga i jest Colin pozivao strane trgovce da dolaze, da trguju. Dakle, to je bilo u obostranom interesu. Vrlo je zanimljivo da Colin u svojoj povelji, koji je za Dubrovčanima, daje premućstva, daje privilegije dubrovačkim trgovcima koje za ono vrijeme su neobičajne, što ćemo vidjeti, i to će se kasnije ponavljati u poveljima kasnijih bosanskih vladara, odnosno njegovih nasljednika. Mi imamo podatke neposredno nakon Colina Bana da je proizvodnja, recimo, samo srebra bila u tolikoj mjeri da je ono izvažano u ogromnim količinama, odnosno posljednji brodovi su izvozili bosansko zlato i razvozili ga po Mediteranu, recimo u Aleksandriju, u Tripoli, u Veneciju, na Siciliju, čak u Španiju. Colin Ban je započeo s tom djelatnošću otvaranjem rudnika. No, pored rudnog bogatstva, Bosna obiluje i drugim prirodnim bogatstvima. To je prije svega stočarstvo, pčelarstvo. Kad kažem pčelarstvo, vosak je u srednjem vijeku igrao vrlo značajnu ulogu i dokumenti navode čak brojčano na stotine, na hiljade tovara, recimo samo voska, koje je iz Bosne odvaženo u Dubrovnik, u Zadar, u Split, u Veneciju. Bosna, evo, znamo, danas uvozi žito i to velikim količinama, ali u srednjem vijeku ona je čak izvozila žito, kako to spominju dokumenti, jer evo, današnja Hercegovina, znamo, krševita, bez šuma, u to vrijeme imala sasvim drugačiju sliku. Drugim riječima je bila žitnica. I upravo kraška današnja polja, pa počeo od Duvna, Livna, Kupreškoga polja, Glamoča, zatim Popova polja, dokumenti navađaju tamo uzgajanje ječma, raži, pšenice. Dakle, drugim riječima, Bosna imala veliki broj artikala koje je izvozila. Na kraju krajeva tu je i šumska građa, vrlo kvalitetna, koju su koristili i koji su tražili trgovci, odnosno koji su tražili primorski gradovi za brodogradnju. Sve u svemu, dakle, vrlo široka lepeza artikala s kojima je Bosna raspolagala i koje je izvozila u primorske i druge gradove. Povelja Bana Kulina je, moglo bi se reći, tipično oruđe onovremene diplomatije koja je bila vrlo skromna. Ona ima oblik zakletve, a te zakletve su bile od sredine 12. veka u evropskim zemljama veoma raširene i upotrebljavane za regulisanje međusobnih odnosa. Prijelomna godina, ne samo za povijest Bosne, nego i povijest čitave jugoistočne Europe je 1180. Te godine zapravo umire bizanski car Emanuel Komnen i nakon njegove smrti po prvi puta se u povijesnim vrelima spominje Ban Kulin, koji je do tada bio
vazal bizantski. S obzirom na odnose između Bizanta i Ugarske, i Bosna se našla zapravo na razmeđu tih odnosa, od vazaliteta prema Bizantu trebalo je prijeći u vazalitet prema Ugarskoj, a na čelu Ugarske u to vrijeme bio također jedan od najistaknutijih predstavnika dinastije Arpadovića, to je Bela III. Iskoristio je ban Kulin sve okolnosti i uvjete koji su mu se pružali da odvoji Bosnu i od Bizanta, jer je nestao jedan moćni car, a isto tako i od same Ugarske koja je polagala pravo na Bosnu još iz doba Bele II. Slijepog 1138. godine, koji se titulirao kao Ramak Verex ili kralj Ramske oblasti. On postaje potpuno neovisan poslije smrti Emanuela Komnena. Mnogi kažu postaje vazal, povjesničari mnogi, vazal Ugarske, sa čim se ja ne bih složio. Jer najbolji pokazatelji njegove potpuno neovisne politike u Bosni, pa rekli bismo i na čitavom balkanskom tadašnjem prostoru, je njegovo istupanje prema susjedima. Njegovi odnosi najprije sa Srbijom, u ovo vrijeme još doba Stevana Nemanje, utemeljitelja te nove srpske dinastije Nemanjičke, u odnosima sa Dukljom, u odnosima sa hrvatskim zemljama koje su sve poslije 1102. godine pod Ugarskom. On je uspio zapravo odvojiti Bosnu od svih tih vazalnih odnosa prema Bizantu, prema Ugarskoj, pa i prema Srbiji, što rodbinskim vezama, kakav je slučaj bio sa Srbijom, na primjer, gdje je njegova sestra bila udata za brata od Stevana Nemanje, Miroslava, koji je u miraz dobio humsku zemlju, a nakon što je došao u sukob preko Vukmana sa Stevanom Nemanjićem ili Stevanom Prvovjenčanim, onda će njegova sestra se povratiti u Bosnu, a on doći čak u otvoreni sukob i sa Srbima. Dakle, on je uspio ne samo očuvati neovisnost Bosne, nego i teritorij bosanske države prostire se zapravo u granicama današnjih teritorija, granica Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tim okolnostima, on je i mogao samostalno istupati, što je također potvrda njegove neovisne politike. Posebno prema Dubrovčanima, s kojim su ga vezali, uvjetno rečeno, i vjerski odnosi, a vezali su ga i gospodarski odnosi, pa rekli bismo i politički. I kao rezultat tih veza sa Dubrovnikom nastala je i povelja koju je on darovao Dubrovčanima kolovoza 1189. godine, koja ima nekoliko značajnih osobina. Prvo, to je prvi pisani na slavenskom, staroslavenskom jeziku pisani dokumenat. Drugo, u njemu se prvi puta slavenskim izrazom spominje Dubrovnik. I treće, to je pismo specifično koje je u Bosni njegovano, koje ne s pravom neki smatraju da je ćirilska paleografija, neki opet, kao što je slučaj sa srpskim povjesničarima, ili pak neki da je to uglasta glagoljica, kao što je sa nekim hrvatskim povjesničarima. Međutim, to je kombinacija zapravo i jednog i drugog, a kao autentično i autohtono pismo Bosančica. Povelja Kulina Bana nastala je u jednom posebnom političkom, ekonomskom i društvenom trenutku Snjekovne Bosne. 1189. godine već Kulinovo vrijeme, Kulina epoha, pokazuje izuzetne rezultate na skoro svim poljima djelovanja. I vjerovatno da rezultat jakog političkog, društvenog pa i vjerskog života uticao je da dođe do potpisivanja prvog međunarodnog ugovora Snjekovne Bosne sa jednom od susjednih država. I kad već govorimo o povelji Kulina Bana, treba reći da se u povelji Kulina Bana
prvi put slavenski naziva Dubrovnik. Znači, ne samo da je ona značajna znači, za srednjovekovnu Bosnu, nego i za to je i činjenica afirmacije slavenske riječi Dubrovnika. Mi u stvari granice iz vremena Bana Kulina ne poznajemo precizno. Neke, ipak, da kažem tako, neke granične linije se mogu pouzdano povući, ali sasvim grubo. S jedne strane bi na severu bila Sava, na jugu bi to bilo onaj tok Gornje Neretve kad ide od istoka ka zapadu, gdje su, to je inače jedan planinski teško pristupačan kraj. Na zapadu takozvani donji kraji još u ovo vreme nisu. Uzima se izneti su argumenti za to da je tek u vreme Ninoslava su priključeni Bosni i na istočnoj strani imamo Drinu u tom srednjem i donjem toku. To bi dakle bile granice, a postoji izvestan problem unutrašnje strukture te takve teritorije, prosto zbog toga što usora vodi u nekim periodima, možemo reći tako, samostalniji život, ima svoga namjesnika vladara i često se ugarski kraljevi tu nameću, postavljaju svoje banove ili svoje župane koji, i to je recimo od 1255. tako do Bana Stjepana, do početka 14. veka je taj severni deo, moglo bi se reći, od Glaža i od Vrbasa na zapadu, Drine na istoku i od, recimo, od Kladnja do Save. To se zove opštim nazivom Usora i Soli u izvorima toga vremena i to, kažem, ponekad ima nekakvu odvojenost od međutim, od Bana Stjepana drugog Kotromanića to je potpuno spojeno sa Bosnom. Nije uzalud rečeno da je rijeka Drina neko razmeđe. U srednjem vijeku ona je dijelila u vjerskom pogledu pravoslavlje od katoličanstva. Po dolasku Turaka tu se zapravo infiltrirao i islam. To su tri vjere. Prema tome, u Bosni od samih početaka zapravo se prvi puta spominje vrh bosanska biskupija, što upućuje na zaključak da je tamo katoličanstvo, koje je zapravo bilo još onda predziđe utjecaja pravoslavlja otuda. Pogotovo nakon 54. jer se 59. godine u dokumentima prvi puta spominje vrhbosanska biskupija koja je bila locirana negdje otprilike u današnjem Blažuju gdje je postojala i katedrala Svetog Petra kao prvostolnica. Međutim, u Bosni, kako to povjesničari različito tumače, bio je utjecaj po jednima bogumilstva koji su došli sa istoka, iz Bugarske gdje im je Kolijevka, a potom preko Bosne, preko Srbije su se proširili na Makedoniju, to su današnji Babuni, podnožju planine Babušnice, i u Bosni. U Bosni su se, kako to povjesničari stariji pogotovo tumače, najduže zadržali jer je Bosna zapravo brdovita, dosta nepristupačna i teško ju je kontrolirati. A s obzirom da je Bosna inače periferni dio bila kršćanstva, onda je naravno i bilo moguće da se upravo u toj Bosni različite reforme dešavaju i unutar samog kršćanstva. Po drugima to je patarenstvo koje je došlo zapravo sa zapada. Postoje neke teorije da su zapravo patareni došli iz Zadra, dvojica prvih predstavnika koji su došli u područje oko Jajca gdje su počeli širiti tu herezu. I postoji treće tumačenje koje je danas prevladalo zapravo da su to kršćani crkve bosanske. Ban Kulin želi uvjeriti rimskog papu nakon objeda koje su nastale na račun njega i tih krivovjeraca, kako su ih nazivali, a posebno su ti objedi išli od dukljanskog kralja Vukana. To je bio sin Stevana Nemanje i brat Stevana Prvovjenčanog, koji je optuživao Bana Kulina, a to je činio više iz političkih razloga nego i vjerskih, kao da se u Bosni proširila hereza i kao da je Bosna ugarska zemlja, nagovarajući tadašnjeg ugarskog kralja Emerika da poduzme križarske pohode, a u to vrijeme je upravo aktualan bio četvrti križarski rat 202. 204. godine, kojim je pao Zadar,
pa potom i sam Carigrad, tako je nastala teorija da ne treba ići na Bliski istok, ratovati sa Seldžucima, Turcima, oslobađanje Kristova groba, jer nevjernika ima i na Balkanu, posebno u Bosni. U tom smislu papa šalje svoje izaslanike na poziv bana Kulina da dođu provjeriti da li je zapravo u Bosni hereza. A opet je to skopčano sa političkim prilikama i te vjerske. Naime, Bosanska biskupija je bila sufragan Dubrovačke nadbiskupije. A Dubrovačka nadbiskupija je u to vrijeme bila u žestokom sukobu sa Splitskom nadbiskupijom oko primata u kršćanskom svijetu Hrvatske. Ugarski kralj Bela III je u Splitu imenovao Mađara, izvjesnog Petra, za tamošnjeg nadbiskupa. I taj je želio zapravo vrh Bosansku biskupiju podrediti sebi. Dubrovački biskup Bernard je čak Radogosta, vrh bosanskog biskupa, zaredio za biskupa i bio zbog toga optužen kod rimskog pape kao da zaređuje heretika koji ne zna uopće latinski jezik, a obveza je bila zapravo da se misiti mora i služba Božja održavati samo na latinskom jeziku, a ne na narodnom. U Bosni i to je čak bio izuzetak. I ban Kulin poziva papu i moli ga da pošalje svoga legata koji je poslao Kazamarija doista u Bosnu, da se uvjeri u to da u Bosni nema hereze, nego da je to kršćanstvo, ali na jedan specifičan način. Kršćanstvo s obzirom na geografske prilike koje su tu prisutne i s obzirom na uvjete života. Nije bilo moguće graditi crkve kakve su građene u drugim dijelovima zemlje i na zapadu gdje je tradicija bila još antičkog kršćanstva, rimskog. O čemu se radi? Radi se o jednoj vjeri koja je uhvatila duboke korijene, nesumnjivo i prije Kulina bana, ali o njoj znamo daleko više upravo od ovoga vremena, jer se zbog tužbi susjednih vladara, tužbi papi, o njoj je počelo više govoriti i upravo od vremena Kulina bana, ili tačnije od 1203. godine, potječe na čuveni dokument koji je nastao prilikom takozvane abjuracije, odnosno čuvenog sabora koji je održan na Bilnom polju, smatra se da je to kod današnje Zenice, gdje je uz prisustvo papinog izaslanika održan opće bosanski sabor uz prisutnost bana Kulina, svih bogumilskih prvaka i uz mnoštvo naroda, gdje je pod pritiskom papske kurije ban Kulin sa svojim narodom i sa bogumilskim prvacima morao se odreći bogumilske vjere. Inače, u suprotnom, tamo je stajalo papinoj naredbi, ukoliko to ne učini, papa naređuje mađarskom kralju Emeriku III da povede vojsku na Bosnu. S obzirom da bi u tom slučaju udružena evropska vojska, to je znači križari, da bi napali Bosnu, banu Kulinu je bilo jasno da se ne bi mogao tek tako odhrvati, suprotstaviti, i on je izuzetno mudro postupio na tom održanom saboru 1203. godine na Bilnom polju. On je prihvatio sve uvjete koje je papa postavio. I nakon toga izdat je akt potpisan od njega i od njegovih, dakle, od ovih bogumilskih prvaka, i nakon toga delegacija iz Bosne koju je predvodio sin bana Kulina, to je Stjepan, odlazi sa nekoliko bogumilskih prvaka u Mađarsku, gdje na tamošnjom saboru biskupa i kralja mađarskoga oni potvrđuju da će poštivati ono što je dogovoreno na Bilnom polju. Dakle, postoji izuzetno bogata arhivska građa koja o tome govori, o počecima te vjere koja je kasnije postala, dakle, koja je postala uzrokom najvećih stradanja srednjovjekovne Bosne. Ali ovdje sada imamo jedan paradoks. Po svemu ovo što se dešavalo na Bilnom polju, bilo je za očekivati da će ta hereza, odnosno bogumilstvo, izumrijeti. Međutim, desilo se obrnuto. Upravo nakon ovoga ona počne jačati, i to u tolikoj mjeri da kasnije neposredni njegovi nasljednici kao što je ban Ninoslav, ta vjera je toliko jačala
da je čak morao biskup katolički napustiti Bosnu sa svojim svim aparatom i preseliti se u Đakovo u Slavoniju. I od tada započinju oni veliki dugotrajni križarski ratovi koje je slala Evropa na Bosnu, koji su trajali sve do 1463. godine dok Bosna nije potpala pod Turke. Vojska je, Adžija nije, nek stane, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Šta biš imali? Tita, zastavu, našu domovinu, štafetu ili Titovu majku? Titovu majku. Iza nje. Kulina Bana, vojska je, Adžija nije, nek stane. Pisar je imao slobodu pisanja. I on je bio taj koji je određivao i stil i način pisanja. U zavisnosti od toga koju je školu završio, on je tako i prilazio tome dokumentu. Iz povelje Kulina Bana vidno je da je pisar Radoje iznimno bio pismen. Sama Kulinova povelja, naravno, kao izuzetan historijski spomenik, izuzetna kulturna vrijednost, ne samo bosanskog i širih naših prostora, nego i slavističkog svijeta, je nastala, kako je poznato, krajem 12. vijeka. I kad je riječ o jeziku povelje, onda se, pošto je to vrijeme u pitanju, ne može nikada ni odgovarati direktno na pitanja slična onima kakva se inače postavljaju na kojem je jeziku pisana povelja. Znači, u to vrijeme, krajem 12. vijeka, naš jezički prostor predstavlja nešto sasvim drugo nego što naravno kasnije predstavlja ili danas. Bitno je nekoliko stvari tu. Bitno je da se razvija jedna pismenost koju mi nazivamo bosanskom srednjevjekovnom pismenošću, a da se ta pismenost u stvari dijeli na 3 žanra, na 3 vrste. Jedna je crkvena pismenost, za koju mi obično kažemo da predstavlja bosansku redakciju staroslavenskog jezika u jezičkom smislu. Druga vrsta pismenosti je administrativno-pravna pismenost za potrebe država, odnosno bosanske države, kojoj pripada i Kulinova povelja. A treća vrsta pismenosti je dobro poznata lapidarna pismenost, pismenost na kamenu, kojoj pripada pismenost opće poznata srednjevjekovna bosanska pismenost na stećcima. Znači, ova druga vrsta pismenosti, ako smo je ovako svrstali ovdje, znači administrativno-pravna, jeste pismenost koja je nastala u bosanskoj kancelariji za potrebe bosanske srednjevjekovne države i koja sadržajno odražava sve ono što je predstavljalo kontakt administrativni, državni, službeni, administrativni kontakt bosanske države sa susjednim državama i druga neka pitanja, pravna, administrativna toga vremena koja su rješavana i unutar same bosanske države. Znači, nisu u pitanju samo ni povelje, već i darovnice i tako dalje. Znači, to je jedna specifična vrsta pismenosti administrativno-pravne koja u odnosu na ovu prvu crkvenu pismenost prije svega odražava veliko prisustvo osobina živoga jezika. Znači, onoga što se inače u literaturi naziva narodnim jezikom, ali to nije ni narodni jezik, nego jedna varijanta pisanog jezika sa govornim odlikama toga vremena, koja jako odstupa od crkvenoga, od staroslavenskog jezika, odnosno od bosanske, od samih srednjevjekovnih bosanskih crkvenih tekstova. Od vremena prvih staroslavenskih tekstova dešava se da u svakoj sredini, u Ruskoj, u Bugarskoj, ovdje među zapadnim i južnim Slovenima, dolazi do prilagođavanja toga staroslovenskog
lokalnim jezičkim odlikama i osobinama i onda se govori o ruskoj recenziji, bugarskoj recenziji, srpskoj recenziji i ovo se u stvari ubraja u srpsku recenziju u tom smislu što je vrlo srodno, što je čirilska, što je vrlo srodna onovremenim aktima koliko ih imamo u 13. veku počinje taj dugi niz povelja srpskih vladara. Naravno, to je kod nas uvijek vrlo sporno i zbog raznih, kako bih rekao, neslaganja oko jezika i zbog primjene savremenih kriterija i savremenih naziva. Tako da se u stvari, mogu bi se reći, prosto neka vrsta tako zakulisne borbe vodi oko pojedinih dokumenata, pojedinih knjiga, time što im se prilepi ova ili ona etiketa. Međutim, jezik onog vremena nije direktno povezan ni sa jednim od ovih živih južnoslovenskih jezika. Jezik u Bosni se bitno razlikuje i po akcentu, dijalektu i tako dalje u odnosu i na hrvatski, u odnosu i na srpski jezik. Ja bih zbog toga taj jezik poistovjetio sa pismom. Ono je bosančica, a ovo je bosanski jezik zapravo. Bosanski jezik je uvjetno rečeno dobio naziv jer je cijela zemlja dobila naziv Bosne. Nek se ne ljute uvjetno rečeno Hercegovci, da je naravno to i njihov jezik, ali u srednjem vijeku je postojala Bosna i Hum nešto kasnije, koji zapravo nije kasnije, nego se i on također rano javlja još u doba kneza Mihajla Viševića, koji je suvremenik hrvatskog kralja Tomislava. Ali ipak stvaranje jedne posebne upravne jedinice Hercegovine možemo govoriti tek od 1448. godine sa Stjepanom Vukčićem Kosačom. Prema tome, ovo je bosanski jezik u srednjem vijeku i ovo je bosančica pismo tog jezika. I ne možemo nikako prihvatiti te teorije da je to bilo srpski, bilo hrvatski jezik. Dovoljno je reći da je povelja napisana arhaičnim bosanskim jezikom ili, kako se stručno kaže, paleo-bosanskim jezikom, narodnim jezikom, s tim da treba napomenuti da je ovo najstariji poznati dokument pisan narodnim jezikom, to znači južnoslavenskim jezikom, i najstariji pisani spomenik pisan ćiriličnim pismom. Ćirilično pismo, kada je u Bosni u pitanju, to je njezina varijanta ćiriličnog pisma, to je bosančica. Tako, dakle, za ovu povelju može se reći da je ona pisana narodnim jezikom, to znači bosanskim jezikom kojim se govorilo u ono vrijeme, to jest u 12. stoljeću, i da je pisana domaćim pismom, dakle bosančicom, uz napomenu da je bosanica jedna varijanta ćiriličnog pisma, kao što je i srpska ćirilica, kao što je bugarska, ruska i tako dalje. Sačuvana su 3 primjerka povelje Kulina Bana i razlikuju se po broju napisanih redova latinskoga i bosanskoga teksta. Jedan primjerak nalazi se u Državnom arhivu u Dubrovniku i ima 9 redova na latinskom jeziku i 25 redova teksta na bosanskom jeziku. A drugi primjerak ima 7 redova latinskog teksta i 23 reda teksta na bosanskom jeziku. Primjerak koji se nalazi u Akademiji nauka u Sankt Peterburgu je sa 12 redova teksta na latinskom jeziku i 20 redova teksta na bosanskom jeziku. Od morfoloških osobitosti ukazat ću također na neke. Imenica ženskog roda glavne promjene koje nalazimo u povelji Kulina Bana u genitivu jednine imaju starobosanski gramatički morfem e, primjerice sile glave, umjesto staroslavenskog gramatičkog morfema jeri. Na osnovi nekoliko jezičnih osobitosti za jezik povelje Kulina Bana možemo zaključiti da je staroslavenski jezik supostojao sa starobosanskim, ali ne ravnopravno jer je starobosanski bio premoćniji.
moje mišljenje, a kažem da sam ga našao utemeljio u izvorima, u prvorazrednim izvorima, to su isprave, to su prvorazredni izvori, da se i Kulinova isprava da je pisana u 4 primjerka, od kojih su do nas sačuvana 3. To su ova 2 primjerka u Dubrovniku i jedan u Rusiji. Dakle, a budući da je tekst ove isprave bio kratak, on je mogao stati na jednu onu pergamenu, na jednu onu pločicu pergamene. Tako da je napisan najprije jedan, pa onda drugi. Sada, da li su istodobno pisani, to je diskutabilno. Ali u svakom slučaju nije veliki razmak vremenski između njih i moje mišljenje da su sva 3 primjerka i 4. čak da su originali. Sačuvana su 3 primjerka. Mi znamo da su iz Dubrovačkog arhiva da su arhivalije bile odnesene u Beč. I onda da su poslije za vrijeme Kraljevine Jugoslavije vraćene međudržavnim ugovorom. Najprije su vraćene u Beograd, pa su onda poslije vraćene na mjesto u Dubrovnik. Pa moglo se dogoditi da je i tim putem da je taj 4. primjerak nestao. Ovdje se nalazi povelja Kulina bana Dubrovčanima iz 1189. godine. Ona se nalazi u fondu diplomata etakta u arhivu, mi to zovemo Arhiv Republike, u seriji koja obuhvaća 12. stoljeće, pod rednim brojem 38, evo tu je ona u ovoj kutiji. Svoju fasciklu. Čuva se u relativno dobrim uvjetima, mikroklimatskim. Prvi original, kako smatraju znanstvenici da je original, nalazi se u Sankt Petersburgu, a prvi prijepis je trenutačno u Zagrebu na restauraciji. Evo, ovo je taj komad ovčje kože, taj komad pergamene. Dokument je bilingvalan, dakle na 2 je jezika, na latinskom i na bosanskom. Ona je i za Dubrovnik jako značajna zato što se u njoj po prvi put na hrvatskom jeziku spominje ime Dubrovnik. Do tada u izvorima imamo latinski-italijansku verziju Raguza ili Raguziju. Mi danas tumačimo taj dokument da je to ugovor o prijateljstvu i o slobodnoj trgovini. I za jedne i za druge je u to vrijeme slobodna trgovina bila jako značajna. Kako za Dubrovnik koji je u prostoru tadašnje srednjovjekovne Bosne vidio jedno široko tržište za svoje proizvode i za svoju posredničku trgovinu, isto tako i za Kulin bana i naravno kasnije i za njegove nasljednike koji su vidjeli u Dubrovčanima jednu rastuću trgovačku snagu koja će i njihovu državu osnažiti, koja će i njihove proizvode kupovati, koja će i njima pomoći u ekonomskom razvoju. Povelja, koja se smatra najstarijom, očigledno je bila vrlo privlačna za brojne arhiviste, brojne ljubitelje povijesnih znanosti. Pa između ostalog ta povelja je na taj način i došla do
u Leningrad, današnji Petrograd, Rusiji, od strane jednog ruskog trgovca koji je sa svojim lađama i robom došao u Dubrovnik i koji je nazočio tu povelju, koja je pisana na pergameni, inače, i vrlo čitkim rukopisom pisana, i koji je nju zapazio i nastojao je do nje doći. Postoji nekakva legenda ili verzija o tome kako je on tu povelju prokrijumčario zapravo iz Dubrovnika, jer princip je inače da se arhiv dubrovački, kao i ranije, tako i danas, ne dozvoljava iznošenje građe uopće i da se on pod posebnim uvjetima čuva. Kako je on došao do te povelje, teško je dokučiti, ali legenda kaže kako je krijumčario smotavši u nju sendvič i tako zapravo prokrijumčario Zanimljiva je i priča kako je jedan primjerak povelje Kulina bana završio u Sankt Petersburgu. Naime, nakon pada Dubrovačke republike i nakon prestanka francuske okupacije, Dubrovnik dolazi pod vlast Austrije. Cjelokupna dokumentacija iz bivšeg arhiva Republike se nalazila u prostorijama Kneževog dvora. Negdje 1817. godine izbio je jedan požar u Kneževom dvoru gdje je bila smještena austrijska vojna pekara i zabilježeno je da su se danima dokumenti koji nisu stradali u požaru raznosili po gradu, čak da su ljudi i ribu na pijaci zamatali u stare dokumente iz arhiva Republike. Negdje tada, tom prigodom je tadašnji ruski konzul u Dubrovniku Jeremija Gagić uspio dobaviti jedan primjerak povelje Kulina bana. Da li je on to otkupio za mali novac ili na bilo koji drugi način, to ne znamo. Uglavnom, on je taj primjerak poklonio ruskom caru kao znak svog, valjda, velikog poštovanja. I eto, tako se dogodilo da se danas u Sankt Petersburgu u Ruskoj akademiji nauka nalazi jedan primjerak povelje Kulina bana Dubrovčanima. Ovaj dokument je jedan tipičan dokument srednjega vijeka. Kao što vidimo, on je napravljen na pergameni. Znači, pergamena je bila vrlo popularna u srednjem vijeku, budući da je ona zamijenila papir koji je bio vrlo tanak i koji je vrlo brzo propadao. Pergamena je ovdje u jednom vrlo dobrom stanju, bez obzira na tako jednu veliku starost dokumenta. Kako znamo, pergamena se radila od kože životinja. Ova pergamena je od kože ovce, koja je inače bila najpopularnija i najprostranjenija pergamena u našim krajevima. Inače se još pergamena može raditi od koze, što je isto bilo popularno, ali budući da u našim krajevima, pogotovo u krajevima Bosne, je ovčarstvo bilo puno razvijenije, tako se u našim krajevima pergamena puno više upotrebljavala. Proizvodnja pergamene u srednjem vijeku bila je
pod nadzorom inače sveučilišta koji su u jednom tom dijelu je čak talijanska sveučilišta su preuzela nadzor nad proizvodnjom pergamene. Budući da mi znamo iz povijesnih podataka da je u to doba srednjega vijeka i papa kontaktirao sa banom Kulinom, znači imamo točne podatke da je i ta pergamena bila pod nadzorom proizvodnje. Pergamena je bila vrlo popularna u to doba, budući što je ona bila vrlo kvalitetna. Ona je nam pružala u to doba da su dokumenti bili puno trajniji i oni su se mogli raznositi okolo, znači mogli su se pokazivati narodu, što je u to doba bilo vrlo važno, budući da nije bila komunikacija kao danas. Mi imamo veliku sreću da je ovaj dokument sačuvan, budući da znamo iz izvora da su se stare pergamene brisale i ponovno na njih pisale, budući da je to bila materijal koji je bio vrlo skup. Tako da smo mi u današnje doba vrlo sretni da se taj dokument sačuvao, da nije došlo do takve praktički druge ili treće upotrebe iste pergamene da bi mogli vidjeti što je napisano. Starost dokumenta se u ovom slučaju najbolje može utvrditi po samoj pergameni. Samom usporedbom pergamena sa novom i starom, znači jednom čisto vizualnom procjenom koja s jedne strane može biti i znanstvena, ali i ne, ali je vrlo važna kod svake procjene. Druga procjena se može uzeti uzorak pergamene i raznim današnjim metodama od C14 nadalje se može jedna kemijska analiza napraviti. Kao što znamo, te analize su s jedne strane povjerljive, ali kod njih može doći do odstupanja u godinama. Druga analiza je analiza tinte. Ovdje imamo slučaj da je ovo tinta od šišarke koja je u to doba bila vrlo upotrebljavana. Znači to nam je jedan dodatni motiv i dodatni dokaz starosti dokumenta, jer se takva tinta u kasnijim razdobljima više nije upotrebljavala. Ta tinta u to doba je bila vrlo kvalitetna, ali mi u današnje doba imamo velikih problema sa njom, budući da se ona tokom tih godina i pogotovo u današnje doba kada je veliko zagađenje u atmosferi, ona praktički sama sebe izjeda, jer se u njoj samoj događa kemijski postupak tako da kao jedna kiselina iz te tinte nagriza samu tintu i pergamenu na kojoj je ona napravljena, tako da i ovdje na ovom dokumentu imamo dijelove koji su skoro izbljedili. Radi toga je vrlo važno da je taj dokument krenuo u postupak restauracije i konzervacije radi takvih detalja da ne bi u budućem vremenu totalno izbljedili i dokument bi bio potpuno nečitak. Ovdje vidimo sam tip pisma latinskoga je pisan na drugi način nego što je pisana bosančica. Prema tome ti potezi su puno jači i ravniji i deblji. I u to doba se je pisalo sa, kao današnje rekli bi popularno, perom, ali to je bila jedna mala drvčica koja se zvala stilus i prema tome samo tip latinskoga pisma kojeg mi danas naravno znamo i budući da je dokument dešifriran i u latinskoj palografiji točno učimo poteze i znamo kako je pisan i prema tome možemo točno utvrditi da je ta tinta nanesena u puno debljem sloju. Dok je bosančica bila narodno pismo koja je kaligrafski bila drukčije i brže pisana od latinskoga i potezi su puno tanji
jer je to bilo pismo koje se u narodu upotrebljavalo, znači ono je bilo već u pristupu kako bi se danas dalo jeftinije pismo, znači brže pisano, pristupnije svim narodu. Znači i same te tehnike pisanja, budući da su slova razmaknutija i tanja, je odmah normalno da je i ta tinta, budući da je nanesena u puno rijeđem namazu, je u današnje doba na svim dokumentima i više izbljedila. Na početku svakog postupka moramo napraviti analize kao samog materijala, kao i tinte i zaštite koja je tokom godina došla na dokument. Ta zaštita može biti ili prirodna ili ljudskom nanesena. Budući da je dokument vrlo star, na njemu se može naći mikroskop, to okom nije vidljivo, ali mikroskopskim putem puno naslaga i prašine i masnoće. Budući da se dokument nalazi na području gdje je vrla blizina mora, znači bez obzira na to što je on ipak na svoju starost dobro sačuvan, koncentracija soli i raznih današnjih zagađenja u zraku je ipak dovela da se dokument je požutio i dobio je jedan sjaj sa nekih strana, znači ta masnoća je ipak prihvatila prašinu što mi danas možemo vidjeti. Sam dokument će biti mikroaspiriran i tako da će se skinuti sve te vanjske nečistoće, tako da se onda može točno vidjeti sam dokument i da možemo pristupiti daljnjem zahvatu. Daljnji zahvat će se sastojati od čišćenja samog dokumenta koji ćemo posebno obratiti pažnju na samu pergamenu i posebno na tintu, budući da je ona vrlo zahtjevna i vrlo u tankim namazima i na nekim mjestima skoro da je i nestala. Nakon praktički tog čišćenja dokumenta i zahvata samoga na objektu morat ćemo zaštititi tintu od daljnjeg propadanja. Napravit će se i sigurnosna kopija, budući da se ti dokumenti imaju određeni broj lux sati u svome životu. Mi ih moramo zaštititi da su oni što manje izloženi dnevnom svjetlu da bi sačuvali dokument što u dužem periodu. Imajući u vidu značaj historijski, kulturološki, politički, pa i u svakom drugom pogledu povelje Kulina bana, moj prvi razgovor oficijalni na neku temu sa vlastima Ruske federacije bila je povelja Kulina bana. I to je bilo prilikom predaje akreditiva, odnosno nakon predaje akreditiva predsjedniku Putinu. Ja sam imao priliku da razgovaram sa predsjednikom i da mu skrenem pažnju na dvije osnovne stvari od značaja za Bosnu i Hercegovinu. A to su jačanje ekonomskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije i drugo, povratak povelje Kulina bana u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Putin je pokazao vrlo visok stepen pažnje i interesovanja za taj dokument i nakon toga ja sam imao priliku razgovarati sa još priličnim brojem ljudi značajnih u vlasti Ruske federacije, prije svega sa ministrom za kulturu Ruske federacije, kojom u nekoliko navrata
u jednom od tih razgovora bilo je, jedina tema razgovora bila je povelja Kulina bana i mogućnost njenog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Ministar kulture mi je Ruske federacije kazao nekoliko i dao nekoliko varijanti u pogledu mogućnosti vraćanja povelja Kulina bana u Bosnu i Hercegovinu. Najprije kazao je da najprije postoji mogućnost da povelja bude izložena na jednoj izložbi u Bosni i Hercegovini, naravno uz prethodne dopise upućene Ruskoj federaciji, vlasti Ruske federacije i Akademiji nauka Ruske federacije, da bi se dobila saglasnost i ta povelja mogla donijeti ovdje i naravno uz garancije vlasti Bosne i Hercegovine da će povelja nakon tog njenog izlaganja ovdje biti vraćena u Rusku federaciju. Druga varijanta dolaska povelje Kulina bana jeste zamjena, kazao je također ministar u tom razgovoru, zamjena tog dokumenta sa nekim od dokumenata ili sa nekim dokumentom Ruske federacije ili carske Rusije iz historije Ruske federacije koji se eventualno nalazi u arhivima i u drugim institucijama kulture Bosne i Hercegovine koji ne mora biti ekvivalent u historijskom, kulturološkom, političkom smislu povelji Kulina bana jer je i ministar znao da takav ekvivalent je vrlo teško naći, a da ne kažem da nije moguće naći. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, pored ostalog, čuvaju se i 3 izuzetno vrijedna rukopisa nulte kategorije koja potječu iz Rusije. To je kanonik bez tačne godine datacije, zatim novozavjetna knjiga iz 1663. i o parohiji Sankt Petersburg iz 1776. godine. Pored ta 3 pisana spomenika, u našem muzeju se čuva i ikona Svetog Sergeja. I to su spomenici o kojima se može razgovarati i razmišljati u slučaju da ruska strana prihvati mogućnost razmjene, odnosno mogućnost da povelja Kulina bana konačno dođe tamo gdje je mjesto, u zemlju i u muzej u kojem treba da bude pohranjena, prema mom shvatanju, a spomenici koji bi mi mogli ustupiti ruskoj strani. Postoji mogućnost da se u neku ruku izvrši otkup tog dokumenta s obzirom da je dokument po historijskim činjenicama koje se navode vezano za njegovo dospijeće u Rusku akademiju nauka došao kao dokument koji je kupljen, da se dakle taj dokument plati i da se taj dokument uzme. Jedna je malo vezana za tu stvar teškoća u tome što nije to tako jednostavno procijeniti vrijednost takvog dokumenta i tu vrijednost procijeniti u smislu materijalne vrijednosti. U novčanom smislu je to nezahvalan dok vrši takvu procjenu i prodaju, ali generalno je i to spomenuto kao jedna od mogućnosti za povratak povelje Kulina bana od strane ministra. Ovakvi dokumenti koji su na pergameni se u današnje vrijeme procjenjuju ili u svrhe samih osiguranja u muzejima ili za potrebe kada se dokument posuđuje na izložbe, znači za nekakvo to osiguranje u transportu ili za osiguranje u slučaju nekakvog potresa, poplave ili nepogode. Ovakvi dokumenti sa usporedbi sa arhivima i muzejima Europe dostižu vrijednost oko 1 do 2 milijuna eura, što je s jedne strane veliki novac, ali s druge strane mali novac, budući da je taj dokument još vrijedniji za naše područje. Tako da ti dokumenti, ako se još uzme povijesna vrijednost, emotivna vrijednost neke zemlje, mogu dobiti puno veću vrijednost. Ali budući da za potrebe današnjeg društva i osiguranja koji puta to
moramo izreći cijenu, onda bi se to recimo svelo za te nekakve potrebe na nekakvih 1 do 2 milijuna eura. Može se kazati da je razgovor na diplomatskom nivou o povelji Kulina bana došao u jednu fazu u kojoj se može govoriti sad, odnosno mi bi trebali sad da se konkretno odlučimo šta od ovih varijanti mi možemo, odnosno šta trebamo, šta hoćemo da učinimo. Oca i Sina i Duha Svetog. Ja, Ban, Bosanski Kulin, prisežem tebi, kneže Krvar, i svim građanima Dubrovnika. Pravi prijatelj bit ću vam od sad i do vijeka. I čvrst mir i povjerenje držat ću s vama od sad i dok god sam živ. Svi Dubrovčani koji se kreću po mojoj Banovini, neka se slobodno kreću i trguju. Nikakve obaveze nemaju, osim ako mi ko svojom voljom da poklon i da im od mojih državnih službenika ne bude nikakve smetnje. I dok god u mene budu, davat ću im pravi savjet i pomoć, kako bih dao i sebi, koliko god mogu, bez ikakve zle primisli. Tako mi Bog pomogao i ovo sveto evanđelje. Vidno je da je pisar Radoje iznimno bio pismen. Sama Kulinova povelja, naravno, kao izuzetan historijski spomenik, izuzetna kulturna vrijednost, ne samo bosanskog i širih naših prostora, nego i slavističkog svijeta, je nastala, kako je poznato, krajem 12. vijeka. I kad je riječ o jeziku povelje, onda se, pošto je to vrijeme u pitanju, ne može nikada ni odgovarati direktno na pitanja slična onima kakva se inače postavljaju na kojem je jeziku pisana povelja. Znači, u to vrijeme, krajem 12. vijeka, naš jezički prostor predstavlja nešto sasvim drugo nego što naravno kasnije predstavlja ili danas. Bitno je nekoliko stvari tu. Bitno je da se razvija jedna pismenost koju mi nazivamo bosanskom srednjevjekovnom pismenošću, a da se ta pismenost u stvari dijeli na 3 žanra, na 3 vrste. Jedna je crkvena pismenost, za koju mi obično kažemo da predstavlja bosansku redakciju staroslavenskog jezika u jezičkom smislu.
Druga vrsta pismenosti je administrativno-pravna pismenost za potrebe država, odnosno bosanske države, kojoj pripada i Kulinova povelja. A treća vrsta pismenosti je dobro poznata lapidarna pismenost, pismenost na kamenu, kojoj pripada pismenost opće poznata srednjevjekovna bosanska pismenost na stećcima. Znači, ova druga vrsta pismenosti, ako smo je ovako svrstali ovdje, znači administrativno-pravna, jeste pismenost koja je nastala u bosanskoj kancelariji za potrebe bosanske srednjevjekovne države i koja sadržajno odražava sve ono što je predstavljalo kontakt administrativni, državni, službeni, administrativni kontakt bosanske države sa susjednim državama i druga neka pitanja, pravna, administrativna toga vremena koja su rješavana i unutar same bosanske države. Znači nisu u pitanju samo ni povelje, već i darovnice i tako dalje. Znači to je jedna specifična vrsta pismenosti administrativno-pravne koja u odnosu na ovu prvu crkvenu pismenost prije svega odražava veliko prisustvo osobina živoga jezika. Znači onoga što se inače u literaturi naziva narodnim jezikom, ali to nije ni narodni jezik, nego jedna varijanta pisanoga jezika sa govornim odlikama toga vremena, koja jako odstupa od crkvenoga, od staroslavenskoga jezika, odnosno od bosanske, od samih srednjevjekovnih bosanskih crkvenih tekstova. Od vremena prvih staroslavenskih tekstova dešava se da u svakoj sredini, u Ruskoj, u Bugarskoj, ovdje među zapadnim i južnim Slovenima, dolazi do prilagođavanja toga staroslovenskog lokalnim jezičkim odlikama i osobinama i onda se govori o ruskoj recenziji, bugarskoj recenziji, srpskoj recenziji i ovo se u stvari ubraja u srpsku recenziju u tom smislu što je vrlo srodno, što je čirilska, što je vrlo srodna onovremenim aktima koliko ih imamo u 13. veku počinje taj dugi niz povelja srpskih vladara. Naravno, to je kod nas uvijek vrlo sporno i zbog raznih, kako bih rekao, neslaganja oko jezika i zbog primjene savremenih kriterija i savremenih naziva. Tako da se u stvari, mogu bi se reći, prosto neka vrsta tako zakulisne borbe vodi oko pojedinih dokumenata, pojedinih knjiga, time što im se prilepi ova ili ona etiketa. Međutim, jezik onog vremena nije direktno povezan ni sa jednim od ovih živih južnoslovenskih jezika. Jezik u Bosni se bitno razlikuje i po akcentu, dijalektu i tako dalje u odnosu i na hrvatski, u odnosu i na srpski jezik. Ja bih zbog toga taj jezik poistovjetio sa pismom. Ono je bosančica, a ovo je bosanski jezik zapravo. Bosanski jezik je uvjetno rečeno dobio naziv jer je cijela zemlja dobila naziv Bosne. Nek se ne ljute uvjetno rečeno Hercegovci, da je naravno to i njihov jezik, ali u srednjem vijeku je postojala Bosna i Hum nešto kasnije, koji zapravo nije kasnije, nego se i on također rano javlja još u doba kneza Mihajla Viševića, koji je suvremenik hrvatskog kralja Tomislava. Ali ipak stvaranje jedne posebne upravne jedinice Hercegovine možemo govoriti tek od 1448. godine sa Stjepanom Vukčićem Kosačom. Prema tome, ovo je bosanski jezik u srednjem vijeku i ovo je bosančica pismo tog jezika. I ne možemo nikako prihvatiti te teorije da je to bilo srpski, bilo hrvatski jezik. Dovoljno je reći da je povelja napisana arhaičnim bosanskim jezikom ili, kako se stručno kaže, paleo-bosanskim jezikom, narodnim jezikom, s tim da treba napomenuti da je ovo najstariji poznati dokument pisan narodnim jezikom, to znači južnoslavenskim jezikom, i najstariji pisani spomenik pisan ćiriličnim pismom. Ćirilično pismo u
kada je u Bosni u pitanju, to je nijedna varijanta ćiriličnog pisma, to je bosančica. Tako dakle, za ovu povelju može se reći da ima nekoliko značajnih osobina. Prvo, to je prvi pisani na slavenskom, staroslavenskom jeziku pisani dokumenat. Drugo, u njemu se prvi puta slavenskim izrazom spominje Dubrovnik. I treće, to je pismo specifično koje je u Bosni njegovano, koje ne s pravom neki smatraju da je ćirilska paleografija, neki opet, kao što je slučaj sa srpskim povjesničarima, ili pak neki da je to uglasta glagoljica, kao što je sa nekim hrvatskim povjesničarima. Međutim, to je kombinacija zapravo i jednog i drugog, a kao autentično i autohtono pismo bosančica. Povelja Kulina Bana nastala je u jednom posebnom političkom, ekonomskom i društvenom trenutku Snjekovne Bosne. 1989. godine već Kulinovo vrijeme, Kulinova epoha, pokazuje izuzetne rezultate na skoro svim poljima djelovanja. I vjerovatno da rezultat jakog političkog, društvenog pa i vjerskog života uticao je da dođe do potpisivanja prvog međunarodnog ugovora Snjekovne Bosne sa jednom od susjednih država. I kad već govorimo o povelji Kulina Bana, treba reći da se u povelji Kulina Bana prvi put slavenski naziva Dubrovnik. Znači, ne samo da je ona značajna za Snjekovnu Bosnu, nego i za to je i činjenica afirmacije slavenske riječi Dubrovnika. Mi u stvari granice iz vremena Bana Kulina ne poznajemo precizno. Neke ipak, da kažem tako, neke granične linije se mogu pouzdano povući, ali sasvim grubo. S jedne strane bi na severu bila Sava, na jugu bi to bilo onaj tok Gornje Neretve kad ide od istoka ka zapadu, gdje su, to je inače jedan planinski teško pristupačan kraj. Na zapadu takozvani donji kraji još u ovo vrijeme nisu. Uzima se izneti su argumenti za to da je tek u vrijeme Ninoslava su priključeni Bosni. I na istočnoj strani imamo Drinu u tom srednjem i donjem toku. To bi dakle bile granice, a postoji izvestan problem unutrašnje strukture te takve teritorije, prosto zbog toga što usora vodi u nekim periodima, možemo reći tako, samostalniji život, ima svoga namjesnika vladara i često se ugarski kraljevi tu nameću, postavljaju svoje banove ili svoje župane koji, i to je recimo od 1255. tako do Bana Stjepana do početka 14. veka je taj severni deo, moglo bi se reći, od Glaža i od Vrbasa na zapadu, Drine na istoku i od recimo od Kladnja do Save. To se zove opštim nazivom Usora i Soli u izvorima toga vremena i to, kažem, ponekad ima nekakvu odvojenost od međutim, od Bana Stjepana II. Kotromanića to je potpuno spojeno sa Bosnom. Nije uzalud rečeno da je rijeka Drina neko razmeđe. U srednjem vijeku ona je dijelila u vjerskom pogledu pravoslavlje od katoličanstva. Po dolasku Turaka tu se zapravo infiltrirao i islam. To su tri vjere. Prema tome, u Bosni od samih početaka zapravo se prvi puta spominje vrhbosanska biskupija, što upućuje na zaključak da je tamo katoličanstvo, koje je zapravo bilo još onda predziđe
utjecaja pravoslavlja otuda. Pogotovo nakon 54. jer se 59. godine u dokumentima prvi puta spominje Vrbosanska biskupija koja je bila locirana negdje otprilike u današnjem Blažuju gdje je postojala i katedrala Svetog Petra kao prvostolnica. Međutim, u Bosni, kako to povjesničari različito tumače, bio je utjecaj po jednima bogumilstva koji su došli sa istoka, iz Bugarske gdje im je kolijevka, a potom preko Bosne, preko Srbije su se proširili na Makedoniju, to su današnji Babuni, podnožju planine Babušnice, i u Bosni. U Bosni su se, kako to povjesničari stariji pogotovo tumače, najduže zadržali jer je Bosna zapravo brdovita, dosta nepristupačna i teško ju je kontrolirati. A s obzirom da je Bosna inače periferni dio bila kršćanstva, onda je naravno i bilo moguće da se upravo u toj Bosni različite reforme dešavaju i unutar samog kršćanstva. Po drugima to je patarenstvo koje je došlo zapravo sa zapada. Postoje neke teorije da su zapravo patareni došli iz Zadra, dvojica prvih predstavnika koji su došli u područje oko Jajca gdje su počeli širiti tu herezu. I postoji treće tumačenje koje je danas prevladalo zapravo da su to kršćani crkve bosanske. Ban Kulin želi uvjeriti rimskog papu nakon objeda koje su nastale na račun njega i tih krivovjeraca, kako su ih nazivali, a posebno su ti objedi išli od dukljanskog kralja Vukana. To je bio sin Stevana Nemanje i brat Stevana Prvovjenčanog, koji je optuživao Bana Kulina, a to je činio više iz političkih razloga nego i vjerskih, kao da se u Bosni proširi. Mi imamo podatke neposredno nakon Kulina Bana da je proizvodnja recimo samo srebra bila u tolikoj mjeri da je ono izvažano u ogromnim količinama, odnosno posebni brodovi su izvozili bosansko zlato i razvozili ga po Mediteranu, recimo u Aleksandriju, u Tripoli, u Veneciju, na Siciliju, čak u Španiju. Kulin Ban je započeo s tom djelatnošću otvaranjem rudnika. No, pored rudnog bogatstva, Bosna obiluje i drugim prirodnim bogatstvima. To je prije svega stočarstvo, pčelarstvo. Kad kažem pčelarstvo, vosak je u srednjem vijeku igrao vrlo značajnu ulogu i dokumenti navode čak brojčano na stotine, na hiljade tovara, recimo samo voska, koje je iz Bosne odvaženo u Dubrovnik, u Zadar, u Split, u Veneciju. Bosna, evo, znamo, danas uvozi žito i to velikim količinama, ali u srednjem vijeku ona je čak izvozila žito, kako to spominju dokumenti, jer evo, današnja Hercegovina, znamo, krševita, bez šuma, u to vrijeme imala sasvim drugačiju sliku. Drugim riječima je bila žitnica. I upravo kraška današnja polja, pa počeo od Duvna, Livna, Kupreškoga polja, Glamoča, zatim Popova polja, dokumenti navađaju tamo uzgajanje ječma, raži, pšenice. Dakle, drugim riječima, Bosna imala veliki broj artikala koje je izvozila. Na kraju krajeva tu je i šumska građa, vrlo kvalitetna, koju su koristili i koji su tražili trgovci, odnosno koji su tražili primorski gradovi za brodogradnju. Sve u svemu, dakle, vrlo široka lepeza artikala s kojima Bosna raspolagala i koje je izvozila u primorske i druge gradove. Povelja Bana Kulina je, moglo bi se reći, tipično oruđe onovremene diplomatije koja je bila vrlo skromna. Ona ima oblik zakletve, a te zakletve su bile od sredine 12. veka u evropskim zemljama veoma raširene i upotrebljavane za regulisanje međusobnih odnosa. Prijelomna godina
ne samo za povijest Bosne, nego i povijest čitave jugoistočne Europe je 1180. Te godine zapravo umire bizanski car Emanuel Komnen i nakon njegove smrti po prvi puta se u povijesnim vrelima spominje ban Kulin, koji je do tada bio vazal bizanski. S obzirom na odnose između Bizanta i Ugarske, i Bosna se našla zapravo na razmeđu tih odnosa, od vazaliteta prema Bizantu trebalo je prijeći u vazalitet prema Ugarskoj, a na čelu Ugarske u to vrijeme bio također jedan od najistaknutijih predstavnika dinastije Arpadovića, to je Bela III. Iskoristio je ban Kulin sve okolnosti i uvjete koji su mu se pružali da odvoji Bosnu i od Bizanta, jer je nestao jedan moćni car, a isto tako i od same Ugarske koja je polagala pravo na Bosnu još iz doba Bele II. Slijepog 1138. godine, koji se titulirao kao Ramak Verex ili kralj Ramske oblasti. On postaje potpuno neovisan poslije smrti Emanuela Komnena. Mnogi kažu postaje vazal, povjesničari mnogi, vazal Ugarske, sa čim se ja ne bih složio. Jer najbolji pokazatelji njegove potpuno neovisne politike u Bosni, pa rekli bismo i na čitavom balkanskom tadašnjem prostoru, je njegovo istupanje prema susjedima. Njegovi odnosi najprije sa Srbijom, u ovo vrijeme još doba Stevana Nemanje, temeljitelja te nove srpske dinastije Nemanjičke, u odnosima sa Dukljom, u odnosima sa hrvatskim zemljama koje su sve poslije 1102. godine pod Ugarskom. On je uspio zapravo odvojiti Bosnu od svih tih vazalnih odnosa prema Bizantu, prema Ugarskoj, pa i prema Srbiji, što rodbinskim vezama, kakav je slučaj bio sa Srbijom, na primjer, gdje je njegova sestra bila udata za brata od Stevana Nemanje, Miroslava, koji je u miraz dobio humsku zemlju, a nakon što je došao u sukob preko Vukmana sa Stevanom Nemanjićem ili Stevanom Prvovjenčanim, onda će njegova sestra se povratiti u Bosnu, a on doći čak u otvoreni sukob i sa Srbima. Dakle, on je uspio ne samo očuvati neovisnost Bosne, nego i teritorij bosanske države prostire se zapravo u granicama današnjih teritorija, granica Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tim okolnostima, on je i mogao samostalno istupati, što je također potvrda njegove neovisne politike. Posebno prema Dubrovčanima, s kojim su ga vezali, uvjetno rečeno, i vjerski odnosi, a vezali su ga i gospodarski odnosi, pa rekli bismo i politički. I kao rezultat tih veza sa Dubrovnikom nastala je i povelja koju je on darovao Dubrovčanima kolovoza 1189. godine, koja je bila hereza i kao da je Bosna ugarska zemlja, nagovarajući tadašnjeg ugarskog kralja Emerika da poduzme križarske pohode, a u to vrijeme je upravo aktualan bio 4. križarski rat 202. 204. godine, kojim je pao Zadar, pa potom i sam Carigrad. Tako je nastala teorija da ne treba ići na Bliski istok, ratovati sa Seldžucima, Turcima, oslobađanje Kristova groba, jer nevjernika ima i na Balkanu, posebno u Bosni. U tom smislu papa šalje svoje izaslanike na poziv bana Kulina da dođu provjeriti da li je zapravo u Bosni hereza. A opet je to skopčano sa političkim prilikama i te vjerske. Naime, Bosanska biskupija je bila sufragan Dubrovačke nadbiskupije. A Dubrovačka nadbiskupija je u to vrijeme bila u žestokom sukobu sa Splitskom nadbiskupijom oko primata u kršćanskom svijetu Hrvatske. Ugarski kralj Bela III je u Splitu imenovao Mađara, izvjesnog Petra, za tamošnjeg nadbiskupa. I taj je želio zapravo vrh bosansku biskupiju podrediti sebi. Dubrovački biskup Bernard je čak Radogosta, vrh bosanskog biskupa, zaredio za biskupa i bio zbog toga optužen kod rimskog pape kao da zaređuje heretika koji ne zna uopće latinski jezik, a obveza je bila zapravo da se misiti mora i služba Božja održavati samo na latinskom jeziku, a ne na
narodom. U Bosni i to je čak bio izuzetak. I ban Kulin poziva papu i moli ga da pošalje svoga legata koji je poslao Kazamarija doista u Bosnu, da se uvjeri u to da u Bosni nema hereze, nego da je to kršćanstvo, ali na jedan specifičan način. Kršćanstvo s obzirom na geografske prilike koje su tu prisutne i s obzirom na uvjete života. Nije bilo moguće graditi crkve kakve su građene u drugim dijelovima zemlje i na zapadu gdje je tradicija bila još antičkog kršćanstva, rimskog. O čemu se radi? Radi se o jednoj vjeri koja je uhvatila duboke korijene, nesumnjivo i prije Kulina bana, ali o njoj znamo daleko više upravo od ovoga vremena, jer se zbog tužbi susjednih vladara, tužbi papi, o njoj je počelo više govoriti i upravo od vremena Kulina bana, ili tačnije iz 1203. godine, potječe na čuveni dokument koji je nastao prilikom takozvane abjuracije, odnosno čuvenog sabora koji je održan na Bilnom polju, smatra se da je to kod današnje Zenice, gdje je uz prisustvo papinog izaslanika održan opće bosanski sabor uz prisutnost bana Kulina, svih bogumirskih prvaka i uz mnoštvo naroda, gdje je pod pritiskom papske kurije ban Kulin sa svojim narodom i sa bogumirskim prvacima morao se odreći bogumirske vjere. Inače, suprotno, tamo je stajalo papinoj naredbi, ukoliko to ne učini, papa naređuje mađarskom kralju Emeriku III. Da povede vojsku na Bosnu. S obzirom da bi u tom slučaju udružena evropska vojska, to je znači križari, da bi napali Bosnu, banu Kulinu je bilo jasno da se ne bi mogao tek tako odhrvati, suprotstaviti, i on je izuzetno mudro postupio na tom održanom saboru 1203. godine na Bilnom polju. On je prihvatio sve uvjete koje je papa postavio. I nakon toga izdat je akt potpisan od njega i od njegovih, dakle, od ovih bogumirskih prvaka, i nakon toga delegacija iz Bosne koju je predvodio sin bana Kulina, to je Stjepan, odlazi sa nekoliko bogumirskih prvaka u Mađarsku, gdje na tamošnjom saboru biskupa i kralja mađarskoga oni potvrđuju da će poštivati ono što je dogovoreno na Bilnom polju. Dakle, postoji izuzetno bogata arhivska građa koja o tome govori, o počecima te vjere koja je kasnije postala, dakle, koja je postala uzrokom najvećih stradanja srednjovjekovne Bosne. Ali ovdje sada imamo jedan paradoks. Po svemu ovo što se dešavalo na Bilnom polju, bilo je za očekivati da će ta hereza, odnosno bogumirstvo, izumrijeti. Međutim, desilo se obrnuto. Upravo nakon ovoga ona počne jačati, i to u tolikoj mjeri da kasnije neposredni njegovi nasljednici kao što je ban Ninoslav, ta vjera je toliko jačala da je čak morao biskup katolički napustiti Bosnu sa svojim svim aparatom i preseliti se u Đakovo u Slavoniju. I od tada započinju oni veliki dugotrajni križarski ratovi koje je slala Evropa na Bosnu, koji su trajali sve do 1463. godine, dok Bosna nije potpala pod Turke. Vojska je, Adžija nije, nek stane, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Šta biš imali? Zastavu, našu domovinu, štafetu ili Titovu majku? Titovu majku. Izranije. Kulina bana, vojska je, a čija nije, nek stane. Pisar je imao slobodu pisanja. I on je bio taj koji je određivao i stil i način pisanja. U zavisnosti od toga koju je školu završio, on je tako i prilazio tome dokumentu. Iz povelje Kulina bana
potpisivanja prvog Povelja ugovora Kulina Bana je napisana koncem 12. stoljeća u vrijeme bosanske samostalnosti. Kulinova povelja naravno je prvorazredni spomenik, prvorazredne vrijednosti koji kazuje o tome da je još tada u to vrijeme, znači, pismenost koju ovdje možemo nazvati, nazivamo i bosanskom pismenošću. A mi znamo da su iz Dubrovnika odnesene jedina tema razgovora i onda da su poslije za vrijeme kraljevine Povelja Kulina Bana zapisana je rukom njegovog pisara Dijaka Radoja 28. augusta 1889. Ovo je bosanski jezik u srednjem vijeku i ovo je bosanska pismo tog jezika. U ime Otca i Sina i Svetago Duha. Ja, ban bosanski Kulin, prisezaju tebje, kneže Krvašu, i vsjem građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti vam od sele i do vijeka i prav goj držati s vami i pravu vjeru dokole sam živ. Vsi Dubrovčane, kire hode po mojemu vladaniju, trgujući god je si kto hoće krijevati, god je si kto mine, pravom vjerom i pravim srcem držati je, bez vsakoje zledi, razvije što mi kto da svojov voljov poklon. I da im nema od mojih čestnikov sile. I dokole umne budu, dati im svijet i pomoć kakore i sebje, kolikore može, bez vsega zlega primisla. Tako mi, Bože, pomagaj i sije sveto evanđelje. Povelja Kulina Bana je napisana koncem 12. stoljeća u vrijeme bosanske samostalnosti, u vrijeme Kulina Bana. To je vrijeme velikog uspona Bosne i na političkom i na ekonomskom polju. Vrijeme kada je nastala ova povelja predstavlja u stvari početak mnogo poznatije historije, odnosno prošlosti Bosne i Hercegovine, jer od vremena Kulina Bana pa nadalje postoji daleko veći broj građe nego što je to bilo do Kulina Bana. Okolnosti i vrijeme kada je nastala povelja Kulina Bana je vrlo složeno pitanje. Složeno pitanje u tom smislu što je to vrijeme punoga ekonomskog i političkog uspona ono vremene Bosne. Vrijeme Kulina Bana je doba najvećega razvoja zemlje, doba velikih gradnji, doba funkcioniranja, odnosno otvaranja rudnika, razvoja trgovine. I u takvim okolnostima Kulin Ban je pozvao okolne zemlje, prije svega Dubrovnik, Split, naime njihove trgovce, da dođu u Bosnu i da trguju s Bosnom. Bosna je imala mnogo što ponuditi
onovremenim stranim trgovcima. Prije svega to je njezino rudno blago. I može se reći sve ono što je Dubrovnik postigao i sve ono što je Dubrovnik bio u svoje vrijeme, velikoj mjeri treba da zahvali upravo Bosni, odnosno okolnostima kakve je započeo Colin Ban. Jer od ovoga vremena, to znači od 12. stoljeća pa dalje, dokumenti spominju ogroman broj stranih trgovaca, prije svega dubrovački, splitski, iz Zadra, iz ono vremene Venecije, koji su dakako nalazili interes i računa da dolaze u Bosnu i da s njome trguju. S druge strane, dakako da je i Bosna, odnosno Colin Ban, da su imali korist od svega toga i zbog toga i jest Colin pozivao strane trgovce da dolaze, da trguju. Dakle, to je bilo u obostranom interesu. Vrlo je zanimljivo da Colin u svojoj povelji, koji je za Dubrovčanima, daje premućstva, daje privilegije dubrovačkim trgovcima koje za ono vrijeme su neobičajne, što ćemo vidjeti, i to će se kasnije ponavljati u poveljima kasnijih bosanskih vladara, odnosno njegovih nasljednika.